Ajmo vidjeti kako će ovaj dvojac to odraditi. Srida, najdraži dan. Dobrodošli u novu Antinu garažu, dobrodošli u novu koordinaciju i dobrodošli u nove 3 prljavo plave minute. Pitate se i gdje je stol, zašto su ovdje skale? Sve ćete saznati iza špice. Skale ste primijetili, ono što možda niste je pločica meni iznad glave. 80-80 skupa s ljepilom, sigurno teška 10-15 kila i otkad sam je stavio sezone i sezone emisije sam snimio na ovom mjestu ispod nje. Ako to nije dokaz da vjerujem svom radu, onda ne znam šta. Ovo je moj garantni list, kako kažu, stojim iza svoga rada, ja stojim ispod svoga rada. Međutim, ljudi iz Boscha koji nas svakodnevno snabdijevaju s raznim alatima, očito više vjeruju mojim glazbenim sposobnostima nego keramičarskim. Gledaj sad ovo. 5 strugača ljepila su poslali. Za neupućene, strugač ljepila keramičaru treba jedino onda kad napravi neki problem i onda ga sam mora i popravljati. Ovo je ekstra. I ovi meni poslali 5 ogromnih strugača ljepila koja ništa drugo u životu ne treba nego strugat ljepilo koje sam krivo zalipio. Imaju li još? Moraš tenis igrat s njim. Vratimo se mi pločici, odnosno vratimo se ispod pločice s početka emisije, testirat ćemo je. Iako je ovaj test koji ste upravo vidjeli fantastičan, pošto sam iznimno težak čovjek, nisam uspio srušiti pločicu, očito je dobro napravljena. Ko vam je to radio? Ajmo vidjeti kako će ovaj dvojac to odraditi. Ovdje je malo specifično jer nismo imali klasično cementno ljepilo, nego ovo koje je puno gumenastije i samim time teže i mašini i ovom strugaču. Poanta strugača je da makne ljepilo nakon što ste maknuli pločicu, ali da vam ne ošteti podlogu. Zato treba biti oštro i dugačko. I to je, s obzirom na ovu vrstu ljepila, ovdje je odlično u stvari odrađeno. To sad samo treba malo pogledati ko novo. Dobro je, opoštenili su se, nisu poslali samo strugače, nego i krune za keramiku. Ono što povezuje i krune i strugače je to da su jedni i drugi iz Pro linije proizvoda. Inače, Bosch ima 3 linije proizvoda, odnosno pribora za električne alate. Osnovni se zove jednostavno Bosch, onaj najbolji i najluđi se zove Bosch Expert i lani smo ga predstavljali, a ovaj srednji, koji je možda i best buy i koji koristimo danas, zove se Bosch Pro. Ako vam ovo nije daily job, nego kući nešto idete bušit, obavezno pripazite da krenete sa jedne točke. Znači, nemojte nikad ovako ići bušiti jer će vam kruna zaplesat i izmasakrirati caklinu pločice, nego krenite ovako. I kad se kruna ukopa na jedno mjesto, onda se lagano savijajte ovdje, odnosno pružite ovako. Evo. Evo ga, 20 deka je mentalera. Zapratite na društvenim mrežama Antinu garažu i koordinaciju. To je bilo sve za danas. Vidimo se sljedeći put. Aj bok!